أزول نصبر 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 نعيا ذاك الصبربر ديفي وبكابيل ولاش تثلاث وصغار اني فرن غفطيط اتواليم اني غوغن نغي بعد نغف نزغن ولا ذا السلم إيه أنصف يسون غار تيفي وبكابيل. مثنا غرايا نزول فلاك مرحبا سيسك ذاكي تيفي واب كابيل ساكي نرجع ذاكي نعرف مغرايا كي تهكا مكاكينا لورونجري اكو ار بي برودكسيون. Exactement, Zulflek Al-Khadar, merci beaucoup d'être venu avec ton équipe, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est vrai, aujourd'hui on a fait la soirée Saint-Valentin, donc on l'a appelé la soirée Sidi Valentin, voilà, c'est Thamran Thaïri. Donc on a fait un gala, je remercie bien sûr tous les gens qui sont venus, tous les chanteurs qui étaient présents bien sûr. Voilà, il y avait Hassan Abbani, Morad Nahar, Moha Amishi, Siam Stiti bien sûr. Voilà, moi je veux remercier le public et bien sûr tout le staff qui a travaillé pour cet événement. Donc voilà, je te remercie aussi Al-Khadar pour ta gentillesse et pour ton aide bien sûr. Et voilà, j'espère que je pense que toutes les vidéos seront sur YouTube. Hein. Bon, l'orangerie, ça fait maintenant presque une dizaine d'années que ça existe. Donc on organise les événements, on fait les mariages, on organise bien sûr les galas comme ça. Donc voilà, c'est arrivé, ça fait une dizaine d'années. Voilà, on est dans l'organisation d'événements. Voilà, de tout type d'événements. Ah ouais, l'orangerie. On n'a pas vraiment. Voilà, China, exactement. Non, exactement. Non, on aime bien ce nom, donc on voulait l'appeler. Voilà, et puis.
Et puis voilà, un orangerie, c'est beau aussi, quoi. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça. Parce que notre ancien établissement il était plus dans des tons orange, dans des couleurs orange. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi l'appeler l'orangerie. Voilà. Bah, nous, actuellement, on est à la salle Le Portail à Villejuif, donc ça se trouve à l'avenue de Paris. Donc on a le projet d'organiser chaque mois 1 ou 2 événements. On a fait dernièrement un gala avec Moumouh. Et puis on a fait bien sûr aujourd'hui la soirée Sidi Valentin. Et bien sûr, on a encore plein de projets, plein de belles soirées. Toujours avec l'équipe de TV Web Kabyle, bien sûr. سواني مون زماق لا يدون داك كنا عوان سوا ناسو فوس سواني مون زماق لا يدون لكن جي اولي حتى كارا وكذا كنت تفرج تي في ويب نا وكذا كيكسن لورونجري اولي كان قالوا شي زعما Bah, je les remercie déjà, je les remercie d'être venus, je les remercie de suivre ton actualité et ta chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Et puis, et puis voilà, vous êtes tous les bienvenus. Toute l'actualité, c'est sur TV Web Kabyle. صحة الأخبار. Alors, est-ce que vous allez bien? Ah, cher Barouia. Ah, bonsoir à tous, à toutes les familles, à tous ceux qui sont venus en groupe, en nombre, pour faire la fête tous ensemble. Voilà, aujourd'hui c'est la soirée Sidi Valentin. Donc, quand même. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui sont là aujourd'hui. Il y a Mouha Mishir, il y a Siam Stiti, il y a Marad Nahar, et il y a bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres mots? Hassan Abdani. Voilà, Hassan Abdani. الفرحة القرآنية اللي كنت تروحوا سلام على الفرحة القرآنية تروحوا نشارك التسويع في كرزن. Merci pour Ryan, franchement, Inch'Allah عفو دار بزاف. Merci pour les musiciens et les artistes. يكونوا في روحهم. الزلفلاك ان شاء الله تيري ذومن تين ليالاس الحملان الدونيتيا كسومثا تيلين يعني تين اللفذا ثيري تكل ماشي باش دوك زكواس نكيني ذايني فرحان خاطر الغاشي وكذاكي فرحان شطحان لا معنى نفتي مثلنا غير مثلنا الحملان سنتين ذومن
اما الحمله بورا ونسن اما الحمله كراسن اما الحمله بويث مثل ان شاء الله داينا يدومن كسا ذاك لي بروجي كسا جالسه تديه الدول ذاك اللي فرنسا ما صاتي مغربي داك كي ما صاد هو وقال لك ما حملان جوستومون ثم غادي نتهكايا ذي ثمذينتنا اليوم الفرصة ثغنيت أسيني خثن ميرتي لاسوسياسيون ثغمات أفوقارو يسمس دليل et toute l'équipe Radio Pluriel, Radio Canu et les artistes كايلين دي تمغرايا كي كريم يدو مموح جلالي عليلو حسن عباني غاتيبا رشيد خديم أتاش بويض النظام كمال شنان حكيم رضواني تمغراني المندن سهام ذي شنايني دي روح نصرف الحضام قران 21 دي مارس ذي تسقان سونتر دو فيلوربان il y a l'affiche sur internet سلام على التصيد ولا التصيد كنت نروحهم et ثنميرت ديك التسنات l'association ثقمات et ثنميرت le journal TV ويب كابيل سي صح ثنميرت يعطيكم الصحة جميلة هنا أهيتوني ثم الآخر يبصر وينكم أهيتوني ثم الآخر يبصر وينكم شبحر العروض تغطر
ويك مثال يسهر زهر سيدي ربي نسيف كان كم روحت من الأقراب لكن في يبدي الكسان محمد يا مزيد التكير لم يطاوى ماما الفير يا مزهري ودي الكلام يا نكيد ويكثير يفوان سمحاني سمحي ولاد كمينين يا نهضة نار كفات سينوت نتوالي انا ما تجي خام يا رفيانا كيلين يا محمد 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 يا محمد 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 يا مزار سيدي ربي داسي فيك كم راحت قبلك يا نفكر فيك
هذاك ديال لورونجري ولكن يعني بارتيسيبي في المهرجان كاع كنجاوب عليك شي زمره كاينه في المهرجان ما كتحوس ليمانيك بون وقبل الحسه يقدرني غازل في اللك الخضاري الخضاري فوالا صافي دونك ايوا زراك بلي كسميك مسي الخضاري باش ميدني الخضار عاد خضار ديريكت فوالا الوغ سي افيك بليزير يعني ادمني لا يول جون مكشيني يعني كي ا بونسي de faire une télévision على الانترنت ويب voilà alors فرحه فريمون يقدر كان عطاك الصحه بون بور لا سواري بوساكير قريت ولا الحمد لله لا شو سندار ورنا سنا تجميل كي غير تجميل سندار ورنا سيني عطات الصحه ويديو سندار ورنا فارتل ان شاء الله وندمنا لها بون دابري انا توالا دونك يعجبت الحال ليزون بيان دونسي ساكي سي سان فالونتان اللي الدايرين ان شاء الله منا ثايري الكولاول منا سيرتو القبائلنا يا ربع عمر الدنيا ان شاء الله تزرع ثايري الكولاول وان شاء الله تفتير فوالا مثلا الخضر يدينا كاينين القبائل ندلل القبائل كذلك وان شاء الله نداري لي غادي القبائل كتعقد كاين دي بروجي بزاف ساعات المغرب ديك لي فرنسا بون اكزاكتومون بون لا المغربيين بون ما تشامزيك ولا شاطاس على كل حال باسكو ترى بعدا شو تروح ندز خلي ديال فرونتير ليكسمبور صافي بعدا شو تروح ملي تروحوا المغربيين يعني العادي تدي بلاصي نورمال كان تورناج ديال فيلم داير قراو السنه كاع ستورنا فيلم تياترال افيك عمرك فاتو كوينات ان شاء الله رمضان كي تولي لنا غاشي ان شاء الله وان شاء الله سمي يعجب ان شاء الله تجاوز هذيك التكاراش اسمه هذيك القبيله معها بون القبائل لنا غاسيني اللي عطاك الصحه وفرحه كاينين القبائلنا الحمد لله في الدنيا وتداول القبائلنا انا اخويا نغلب لي جويف القبائلنا عند روحه وفرحه اما روحه انا اللعب خاص اذا شتو حيد انا غير اللعب مين فتير الحمد لله خاص نفرق ديما مي فولا في اللوح مين فتير شكون بوندا روحها ما ديال المانيا ما ديال لوكسمبور اما ذاك ديال فرنسا اما ديال لا سويس اما ديال كندا الحمد لله القبائلنا فتيل والحمد لله ان شاء الله تاكمات ان شاء الله كبرا كاكير ان شاء الله فتيل القبائلنا ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فوالا اسمها حنا في الاول اولين يقبع سيس من تايري سيس من حمالها السكاتة الله يبارك تملات تسالوي فوزو نرى تملات تسالوي تحمل نقيم في ديدنا نزوج الشطوة مثل الحال نغزهم شطوة كل ورا شكي عدد صافي بليزير مراد سهام الله يبارك لكم وتخصمات هذا هو يوم تنطلق إليه تستخدم الشطة يسنغ لسان مرت الذي في خطر ويبنى يسنغ لسان زوجنا ويطارنا واللي كان مسفر غزار يمدار زندار تتفهم ويتجاهم يمدار زندار لا مرزع يصغر يمدار زندار طلب وسوسني الغدر يمدار زندار لا يستنقص بالأبواب يغلب اللي خرج عينه ويخضر